welcome. How may I help you? 2-piece burger steak na. Okay, sir. Come on. One piece burger steak lang. Tigadayat be ko. O isa ka 1-piece burger steak. Cheeseburger ako palihog. O isa ka cheeseburger. One piece ako nga spicy ko yan. Thai. Anything else? O 1-piece Thai. Spicy. Spaghetti, extra sauce. Love, pili ko ka Spaghetti ng with extra sauce. palabok, please. Wait, change ko. Additional palabok. Dili ako mag-cheeseburger, ma'am. Chicken na lang ko. Ay kuya, i-change Cancel na lang sa ang nakuha. cheeseburger. Change lang ko Change regular. to- Large fries. Regular na lang kahit kaya sa atong spicy. Okay. Ganyan. Niya, one piece. Regular instead of spicy. Okay. Kutang 1-piece Oh, yun. yeah, Miss, gusto paano ko ka one ng piece burger large, steak? large. Miss. Kunya, Pineapple One na piece, lang. Spaghetti sa With hot sauce. one piece burger steak. Extra Kunya, sauce spaghetti. palabok. Pineapple na lang. Woo! Dili, Fries. cheeseburger. Kunya, pwede sa ice cream. Cheeseburger. Ice Pero ako cream. kasi pineapple. Uy, Cheeseburger pineapple, na lang ko, hindi lang ako mag-chicken. Ay na lang to. Pineapple Cancel lang Ay, share. one piece burger steak ang extra Lakad. green. Ay, kalimut sa spaghetti ha. Lakart gyapon. Mangulita sa tuwa. Magluto ka pasit kanton. Pwede apilan no guys. Abi lang diet ka dahil. Okay, is that a burger steak, sir? Sir?